السلام علیکم. پروگرام میں وطن میں جستا شمارہ وشد گوشیگو سہت سربازی انگو انچو کے پروگرام میں تہا و مروچی بابا بلوچستان میر غوث بخش بسنجوے کے مروچی برسی دارک بواگئی امی والیا چی گپو حال کنی. میر غوث بخش بسنجو کے بلوچ سیاست تہا مزنی نامی واہندی میر صاحبہ وتی تیوگی زندگی بلوچستان سیاست کو تک و یا بعضی فورما بلوچ کاسے وابطہ توار چست کو تک وادی کے علی گڑھ وانگاہت آیوتی عملی سیاست بندات امودا چکت و واحدہ برے صغیرہ مسلم لیگ و کانگریس دو مزنی سیاسی جماعت بستارہ سیاست کن گئے تم. میر غوث بخش بزنجو صاحبہ کے مسلم لیگ حمایت نہ کت بلکہ آیا کانگریسی حمایت کت. 1968 وتی تعلیم سرجم کنگا پد وادی کے علی گڑھا چا واپس ست کراچی ایک سرگرمی تنظیمی بلوچ لیگ تہا اوار بود. بلوچ لیگ فلیٹ فارما کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی سالانہ کنونشنہ اوار بود تو کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی عہدیدار جوڑ بود و آئیے جوہدانی سببہ کلات نیشنل پارٹی آل انڈیا پیپلز کانفرنس باسک جوڑ بود. 11 اگست وادی کے 1947 بلوچستان آزادی جار جنک بود. چرشپت 1947 پاکستان ہم آزاد بود. واحدہ محمد علی خانف خلات سرا زور داد کے بلوچستان پاکستانہ اوار کنک بھی بیت بلے میر صاحبہ بلوچستان پارلیمنٹ یک تاریخی خطابی کو تیہ گشت کیا گا پاکستان آکے مرا مسلمانیت نام سرا پاکستانہ شامل کنک لوٹن تھی. تو میں دو ہمسائیگی ملک ایران اور افغانستانہ مسلمان ملکاں آہم پاکستان تہا اوار بنتی. ہنچو کہ آئیے گشتگا کہ میں کلچر تہذیب و زبان جتا ہاں موتی آزادیہ برقرار داری چرشیا پادہ گرفتار کنک بوتو خزداری جیرا برک بوتی شی باوجودم آئیے وتی جہد برجا داشت. وادی کے عوامی نیشنل پارٹی جوڑ بوت 1964 الیاریا چا الیکشن اشتی تو سوبمن بیت. 19 ابتاد الیکشنہ نیب بلوچستانہ کامیاب بیتی تو میر غوث بخش بزنجو گورنر اور میر عطا اللہ مینگل بلوچستان وزیر اعلیٰ جوڑ بیانتی. یہ والیا چی گیشترے گپو حال کنی میں پروگرام میں تہا موجودی سینئر صحافی و تجزیہ کار سہت سربازی صاحب وجہ وشت کنی پروگرام میں تہا جو کہ میر غوث بخش بزنجوے یاد تھا کہ یہ پروگرام ٹہینک بتگ اگا میر غوث بخش بزنجوے سیاسی سفر تہامہ بچاری تو آئیے بعض سیاسی سفر پرپیجی چونکہ آئیے جیل دستگ اقتدار ہم آئیے نیم بتگ آئیے یک سیاسی کازی ہم بتگ تو آئیے مدام بلوچے سیاست کو تک تو چی سرپت بے یہ سیاسی سفر چون بتگ. میر غوث بخش بزنجو نالا چے علی گڑھ سفر ما سمجھا کہ اما دور ہے تو کا جب میڈیا نہ بیتا کمیونیکیشن نہ بیتا انفراسٹرکچر نہ بیتا یا نالا چے سفر کتا اور مختلف حالاتانی باوجود جرنی بیتا آئیے کوئٹہ شتا تعلیم حاصل کتا آئیے چو دیر درات کا آئیے چکے اور کراچی ہے تو کا بیسکلی میر غوث بخش بزنجو ہے جو سیاسی زندگی آغاز کراچی ہے اچھو شما گبجا بلوچ لیگ اصلاح بلوچانی یک تنظیم بیتا آئیے تو کا آئیے جو ہستے شامل بیتا پد آئیے چرند کلات کنونشن بیتا او دا شرکت کو تگی. تو بنیادی طورا میر غوث بخش بزنجو ہے جو بنیادی سفر کراچی اچھی شروع بھی کراچی بلوچ ببا یا سندھ بلوچ ببا یا بلوچستان بلوچ ببا یا ایون ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان بلوچ ببا یا ایون ایران بلوچ ببا تو میر غوث بخش بزنجو اچھے یک ٹالرنگ فگر بتا کہ تاریخ آئیے بغیر نامکمل بلوچستان بھی چاہے پاکستان بھی. تو میر غوث بخش بزنجو اچھے یک فگر یا کہ آیا جو ہستے نہ صرف یک ملک تاہا جمہوریت واسطہ جد و جہد کو تھا بلکہ آیا اپریس کلاس جو گشک باں کے بزگریں غریب مردمانی واسطہ بھی آواز چس کو تھا اور درست سانچے مسترے آیا بروشے کہ آیا انسانیت گپ جتا آیا کوئی کلاس اور کوئی طبقات ہمیشہ خلاف بیتا آیا ہمیشہ جو ہستے مائنورٹیز بیتگاں اقلیتانی آئینی حقوق بھی گپ جتا جنینانی بھی حقوق گپ جتا اور درست سانچے زیادہ آیا یکی گپ جتا کہ ہمیشہ اپریس جو کلاس ہے ہمیشہ جو کسانے قومیتاں جب تک فیڈریشن تو کا آئینی حق نہ مل لی ملک اسٹیبل نہ بھی اور جب تک ملک اسٹیبل نہ بھی ڈننے ملکہ طرح عزت اور وقار نہ مل لی. اور میر غوث بخش بزنجو ہے مزنے جو کمال بیتا آئیشے کہ آئیے فور سائٹڈنس بیتا آئیے مرچگا چے 10 سال 15 سال پیشنگوئی کتا
रीजन हवाल्याचे बीबी या चाहे मुल्क हवाल्याचे बीबी या वर्ल्ड हवाल्याचे बीबी आइया अमिच्चो दूरंदेशी बिता कि आइया ये गुश्ता के दे में तरह हालात मुल्क रीजन या दुनिया हालात कुछ नेमगा रह गए तो आ यक मुकम्मल यक पॉलिटिकल लीडर बिता आइए कदबाज मजन बिता और आई हमेशा जो हस्ते आइया हमेशा मर्दुमानी तो या इदा सियासी पार्टियाँ नहीं तो का अलायंस बनाए था अमा जो फोर्सेस बितगा जो मर्दुमा पीपल खिलाफ एंटी पीपल बितगा हमेशा आइनी खिलाफ आइए स्ट्रगल को था और आइए तो का एक मजनी खूबी बिता कि आइए कदी एक्सट्रीम स्टेप नजरता आइए हमेशा यक्के बिता के पार्लियामेंट जमहूरियत जमहूरी इदारे ना मजबूत बेकने ये मुल्क तो का और हमेशा जो हस्ते आइए पमिश का बाबा जमहूरियत खिताब मिल लेता बाबा उस्मान खिताब मिल लेता और मीर गौस बख्श बिजंजो वाहिद लीडर बिता कि नॉन कंट्रोवर्शियल बिता आइए दुश्मन भी आइए जो हस्ते अप्रिशिएट करना और आइए एक स्ट्रगल जो बिता न सिर्फ और आइए वफात चेरन जो खला पैदा बिता आइए पुरकनक बाज मुश्किल वजह चूँकि कामरेड लैलन गुशीते के हर्च तहरीक के बीबी हर्च दौर बीबी वती यक स्पॉल टैक्सी आइए बीती तो अगर माँ मीर साहब गब बेकने तो मीर साहब मसलूम तबके हमेशा तवार बुतगा ये मजलूम तबके बास हिमायत को तक तो चे गुशे के मीर साहब बलूच सियासत तहा तो नामदारी मीर साहब सियासत या कुजाम पहलू है कि मीर साहबा नवाब बुकटी अताउल्ला मेंगल और खैरबख्श मरिया चा जिता कंती बेचार मीर गौस बख्श बिजंजो अगर शुमा एज आ पॉलिटिकल हवाले छे या ये सियासी हवाले छे चारे तो मीर गौस बख्श बिजंजो बिल्कुल एक अलग हैसियत एर का आइए हमेशा जमहूरी प्रोसेस है गुना होता नवाब अकबर बुकटी है बारया एक शक भी कि इस्टेब्लिशमेंट है गुना भी और बिता आखिरी वक्ता ना ये स्ट्रगल एंटी इस्टेब्लिशमेंट बिता आग अबजत कने खैरबख्श मरिए वती एक स्टैंड है बिता कि आइया प्रो इंडिपेंडेंट्स गब जता अताउल्ला मेंगल है वती एक स्टैंड है बिता लेकिन मीर गौस बख्श बिजंजो बिल्कुल जुदा ना बिता आइए वो पेसरा होती शुमारा गो कि आइए हमेशा जमहूरियत और फेडरेशन तुका होती हुकूक के राइट से गब जता आइए गुश्ता विद इन दी एम्बेट और पाक आइए मस्तरें जो एप्रिसिएशन है या आइए जो किरदार है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है बारया एक्सपर्ट या जो सियासतदान आग उशकबा कि अगर आई सरफ फुली इम्प्लीमेंट भी अगर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट भी तो मर्ची जो पाकिस्तान है सूरत हाल है आप एम नवित का कि एक नेशनल लीडर अन्नी मारा गिंदगा न्याय गए PMLN ने तो का नवाज शरीफ है या सिर्फ पंजाबी लीडर है इमरान खान है आज सिर्फ और सिर्फ जो हस्ते वती चंद KPK और पंजाब है तो का हस्ते अच्छो आसिफ अली जरदारी श्रिंक वित्ता हाथ का सिंध था तो गप इसे कि इदा अगर मीर गौस बख्श बिजंजो है पॉलिसीज़ ये गाइडलाइंस सरा ये अमल कनक विविधते तो मर्ची जो हस्ते पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्कियत था और मर्ची पाकिस्तान तहा जो हस्ते जमहूरियत फ़रोग पातगा और देमत दराशदा वजह अगर माँ बेचारी तो वादी के नेशनल पार्टी अवामी जोड़ बुत तो ये तोका मीर साहबा बाजी किरदी अदा को नेशनल अवामी पार्टी तोका खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान बाजी लेफ्ट रहनुमा हवारेता वजह ये सवाल मती गुना पदा कनी नहीं चूँकि मैं गुना ताहिर बिजंजो साहब गुमा गप्पो हाल करेंगे नेशनल पार्टी मरकज़ी रहनुमा अस्सलाम वालेकुम वजह वजह चूँकि मरूची बाबा बलूचिस्तान मीर गौस बख्श बिजंजुए बरसी मुनासबता के प्रोग्राम टहनक बुता तो चे सरपत बै के मीर साहब बलूच सियासत तहा बास नामदारी तो मीर साहब सियासत या कुजाम पहलू हुई कि मीर साहबा चा दिगर लीडराना जिता कंती मैं शौली जब तो मैं जनगलोटी मीर साहब हवाला के आयक नहायत शफीक सियासी उस्ताद और उसी कौम राजा मोहब्बत कनो के एक कौमी रहनुमाई दुनिया में गप्पे पिछा यके अम्मा अक्सर गपुत्रान कना मिसाब हवाला आई कैदबंदानी माँ गप्पान जना या हमा ख्वारी के आइया बर्दाश्त करतात बलूचिस्तान है हमा वक्ता के मुश्किलात बाज़तम दुश्वारी बाज़तम भले अच्छाई बावजूद किस बलूचिस्तान है चक्के चमकराना बिगड़े तसे 20 का हर बलोच है गिदाना राई दस्तकदात
اور سیاسی اور شعور کیسے آئی پھیلائیں مطلب ایک دیگه اہمیں گپے آئی فکرے گئے آئی آئیڈیالوجی گئے اچھا آئی بارہ ما بہت کم گپا جنام اور منی نزدیکا میر صاحب کہ ہما اس کی فکر ہیں آرہ سمجھے گا واسطہ نہایت ضروری ہیں کہ ما لیبرلزم سمسپن دیبام ما نیشنلزم سرپن دیبام اور ما فلسفہ اشتراکیت سرپن دیبام اچھا 20ویں صدی ہچی کی نامی لیڈر تھا بلی آوانی تعلق دنیا ہے کجام حصہ کجام ملک ہے آوانی پیما میر صاحب بھی چمے حرصے کہ مارزایتوں کے لبرلزم فلسفہ بھی نیشنلزم بھی اور تی فلسفہ اشتراکیت بھی اچھا بے حد متاثر بھی ہمیں خاطرہ ما گندن کی یہ ہما اساتتا ہمیں فلسفان یا اس طرح کہ آئیا کسیں آئیا کسیں ہمیں ظلم و بے انصافی یا انسانی اقدارانی احترام سیاستتا اعتدال و مذہبی رواداری قومی سوالارا جمہوری اندازہ حل کنک انسانی مساوات آئی کہتے ہیں پسندیدہ موضوع جوڑ بوتا ہوں اور جہاں تک تی سوال تعلق ہے کہ منی نزدیکا میر صاحب یک مغنی کریڈیٹیشن کے آئی سیاست آرہا بلوچستان ہے گس گسا گلی گلی کان کہتے ہیں ترکت اور بلوچستان اگر مروچی ایک سیاسی بیداری اگر نظر رکھے ایک فکری ایک بیداری نظر رکھے تو منی خیالہ یہ حوالہ میر صاحب کے نہایت ایک کلیدی و ایک امپورٹنٹ ایک رول ہے طاہر جان ہوتی دوستان پیسرا ہے کہ شمارا مئی پروگرام شرکت کرنے کا شکریہ میر غوث بخش بزنجو ہے پالیسیز اور انی کی جو موجودہ شمی نیشنل پارٹی ہے شما چون چاہ رہے کہ شما میر غوث بخش بزنجو ہے پولیٹکس اور شمی پولیٹکس گونا شما چون آیا ڈیفرینشیٹ کریں اچھا سعید نو ہر کسی وتی یک نقطہ نظر ہے جی اور ای پیراج ای دوراج پچھا اما شما کے وہ جگہ ہیں جی اور آ پیرر اور آ دور جی کہ آئی تعلق چند میر صاحب ہے ٹھیک ہے نا ای پیرر دیگر بازی جہلو پر زختگم پچھا فکری حوالہ جی ہنچو کہ فرق کما ارزائتوں کے میر صاحب سے فلسفہ اشتراکیتا بھی بے حد متاثر بلے ملچی ہے تو چاہ رہے فلسفہ اشتراکیت رنگ و صورت و بدل بوتا گا شاید قومی تضاد بھی یا طبقیتی تضاد بھی ایشانی کہتے ہیں لوگیں تشریعانی ضرورت ہیں اما پیچھا اسی تیب گئی نظوریہ سعید باوجود اما کم از کم ہما جمہوری کے میر صاحب کے ایک فکری ہوتا پر امن طرز جدوجہد لے کے آئی ایک امرا کے ایک راہ شان داتا انسانی و جمہوری اقدارانی کسیں احترام ایک راہ مرا اشان داتا اور سیاست باہمی احترام رواداری ایک کسیں یک پرچاری کھلتا جیو جین دوئے کے گپی جتا ما سرپندہ کے ماوتی حسابہ کوشش کرنا گائیں کہ ہر راہ کے آئی شان داتا ما ہمیں نقش قدم آبروں ہوتی طاہر جان شما ماسکو ابھی بتگے لیفٹ پولیٹکس میر غوث بخش بزنجو صاحبہ کو تا ہنی شما چون چاہ رہے کہ لیفٹ اور رائٹ ہے جو پولیٹکس سے یہ تو کا ایز اے پولیٹیکل پولیٹیشین یا ایز اے نیشنل پارٹی لیڈر شما چے سمجھے کہ ایک وقت تو کا لیفٹ پولیٹکس جو میر غوث بخش بزنجو کو تا اینٹی امپیریلسٹ کو تا آئی ایکسیپٹیبل ہستے یا آئی کجام شکلیں تو کا موجود ہے اے وقتا آنی گپا ہے تو نا کہ سعید کتنا بازیں چیز بدل بوتا پچھا خصوصاً بیانو ویا پچھا سوئیتی انہوں نے کہتے ہیں چھے گشنتے ڈس انٹیگریشن ہے دیت جی اور
ایک دیما کے طور ہوئے ہستی کے کینوس بلاک کا 30 روپے حوالہ یہ شو تیزا ہنگو آنگو ربان اور چین روس کی زی سوشلزم ہے کہتے ہیں پرچارش کو فلسفہ اشتراکیت پرچارش کو نو اثر نو پدا چھے وشنتے کیپٹلزم ہے کہتے ہیں پارگاشتگام تو ہمیں خاطرہ منی ہمیں ارزاب تو کا لگا ہے تم کہ یہ ہما کے قومی تو زیادہ طبقاتی تو زیادہ یہ عالمگیریت طوفانہ اشنا بہت متاثر کرتا ضرورت شانی نو کے ایک تشریح ضرورت ہے نمشہ فسکن پاکستان تو مرچی بھی ٹھیک ہے نا مرچی کہتے ہیں میاں نواز شریف ہندوستان زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آئی گی کہ حیرانی یہ گپے نہیں کجا مسلم لیگ اور کجا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے نا باقی دو میں سب گپ پیشے ہیں کہ پچھا تئی جہاں تک بائیں بازو تعلق ہے بائیں بازو سیاست منی نزدیکا نوز وسط سستے دہائیے آخر اس کام بالکل ہوتی ہمارا جو بنو جو شاید ارے خاطرہ کہتے ہیں 1917 کے الیکشن بھوتا ہوں 17 الیکشن تھا تیب کے ملکہ پہ ترقی پسند ہیں کہتے ہیں جماعت تھا کانفرنس جماعت ہیں ایشا ایک شاندار کامیابی کے حاصل کو اچھا یہ پد اسپیشلی نئے پہ سرا پابندی پد یہ غالباً 902 ہفتہ دو پنچے گپتے نئے پہ سرا پابندیاں پد تو گشتہ کہنا ہے کہ ہر چیز کی کانفرنس قوت تھا کانفرنس جماعت تھا ترقی پسند جماعت تھا یہ زوال پارگشتہ یہ تقسیم در تقسیم پارگشتہ یہ انتشار پارگشتہ اب مرچی بھی ہمیں سلسلہ کہتے ہیں کجان نہ وڑا کجان نہ شکلہ کہتے ہیں موجود ہیں باقی ظاہری کہ لیفٹ رائٹ کیا دنیا جہان ہے تھا مرچی سیدنا ہما لیفٹ رائٹ ہے کہ آج زمانے کے ایک تشریح ہے ٹھیک ہے نا آئی رنگ صورت تھا پانچ تبدیلیت تھا اور چھونا بھی پچھا نظریات آب حیات ہونا ہے نظریات بدل بن تبدیل بن ہر وقت بھی تو کہیں یہ دنیا تھا ہمارا ریکارڈڈ ہسٹری ہے اگر تو زور شاید صدا ہزارہ نفکار رکھتے گا نظریات رکھتے گا بعض نے صرف ہمارے نشانی کے اس سے پشکب تک تو یہ چیز بدل ہوا لکا البتہ ترقی پسندی ہے جہاں تک تعلق ہے ترقی پسندی آ رہا اس میں شاید ایک ضرورت نہیں آئے کھنچے عملے مسلسل جاری اور ساری بھی اور نصاب کسی سیاست تھا بالکل ایک ترقی پسند آنا کہ تو ایک رنگی کی گندہ ہے ٹھیک ہے نا یا ایون آئی نیشنلزم آ کے تو چاہ رہے کیا آئی نیشنلزم استقال خلاف فائٹ ہوتا آئی نیشنلزم تھا تعصب و نفرت گنجائش نہ ہوتا آئیے کس نے ہمیشہ جیو اور جینو دو گپ جتا بھلے بعضی رنگن نیشنلزم ہے دنیا تھا یا ہمیں تی ملک تھا بوتزام ہمیشہ میں کراچی تھا بھی ایک جماعت تھا ایک نیشنلزم ہے نعرہ دا بھلے آ نیشنلزم شاید یہ غلیظ نیشنلزم ہے بچہ کہ آئیے تھا انسانی و جمہوری اقدار کے اس سے احترام نہ بوتا یہ نیشنلزم کے اما بلوچ کے گپائے جناب یا امرا کے اس سے ایک تاریخی حوالہ یا کہ رسطہ یہ نیشنلزم ہمیشہ انسانی و جمہوری اقدارانی تھا بھی بوتا وچی طاہر جان یک دگے گپ پہ جو خاص کر کراچی ہے جو بلوچ استا اب میر غوث بخش بزنجو یک برج جی بیتا کراچی خاص کر پہلا الیکشن بھی کراچی اچھے ایز اے ایم این اے میر صاحبہ لڑتا اور میر صاحبہ اصلاح بلوچان بے بلوچ لیگ بیتا آئی تو کا یک ہوتی مطلب انیشیل پولیٹکس کراچی اچھے سٹارٹ کو تھا لیکن میر صاحب وفات آچے رن مگندے کے بلوچستان ہے اکثریت جو پولیٹیکل خاص کر اختر مینگلے پارٹیا یا شمی پارٹیا گندے کے کراچی یک گیپ یک ویکیوم یا الدات چھ وجوہات بیتگا آئیے صحیح بازیں وجوہات اولی گپو منی شما سنگت آئیں سے جی کچھ میر صاحب یک سکھیم بلاہیں نام ہے من چکے اما شما گپ جنو حقیقت ہمیشہ کہ میر صاحب پہمی شخصیت 17 سال پیدا کی تو اولی گپ پیشن کے
میر خوش بشکارا باید کسی میراث خانی تا پتگه کوشا مکا کسی تایری تا پتگه کوشا مکا او دا سوائے مایوسیات بگے چنرسی امرا امی صلاحیت تو امی ہما وزن حسابہ کے اس کے چارہ دی بھی تو سر نمتی سوال ہے ڈائریکٹلی کہیں پیچھے وہ اصلہ ہے کہ میر صاحبہ کی دنیا یا لدا پیچھے ایک بلائیں ایک گیٹے ایک ویکھو میں چھوڑا امی بلوچستان سیاست تھا اور اسپیشلی کہ میر صاحبہ کے ہوتی جماعت نیشنل پارٹی تو بلائیں ایک ویکھو میں ایک پیدا بو ٹھیک ہے نا وجہ باز میں نتوار گوما گپو حال کنگا میر طاہر بزنجو کیا یہ گپو حال شما دلگوش کو تن میر غوث بخش بزنجو اے برسی مناسبتا چی پروگرام ٹہنک بیتے گے والیا چی مزید گپو حال کنی زوری دا گونڈی بریکنگ